Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Bat kabakadu karai ke bengisim. Kalong ba menne nagaliang jong kasorka nilayarai. Balasyay kasni. Ngindon ka meeting ka bakerpang ngin sedang na East Khasi Hills. Ha kabangin invite ya borok ki MLA. Ki bahap apo ka East Khasi Hills. Kabamut ki MLA jong ki kanyau tuli ki konsensi namar ka East Khasi Hills kadon kanyau tuli ki konsensi. Bangin ya don ke meeting hapo ka jingyalam jong Chief Minister jongi bangin ya keren bangin ya slok kumno kakam kayat bat kumnuru banginang penbit penbiang ya kani katma ka bangi kendu bat uniu knyang jingpang COVID-19 tela syai kasni kandon ka meeting haga hangne hakan ke juku jaka haka bangin khot yi honorable MLAs baro joka East Khasi Hills haka por lai beji janmet kandon kata ka meeting bat nang tapat nyisim susul karai ba nakaliang joka sorkar kalong nakaliang jong Chief Minister, Deputy Chief Minister, nakaliang Health Minister, ngin sa penbait bagin lej Shakiway district ro, haka bagin khot kerpang economic mat jong ni, ba kumno bang niya trailang, nakabenta banyakun ya uniu knyang.